Danas ćemo pokazati kako se razmnožava murva putem reznica u ovo ljetno vrijeme. Ona je inače srodna smokvom koja se jako lako razmnožava. Ako imate pogotovo negdje na kontinentu možete vidjeti da sve grane koje su onako uz tlo već same potjeraju korijen, pa onda samo nju odrežete i sadite dalje. Slično je i sa murvom, mada ovisi od sorte do sorte. Neke sorte idu dosta lagano, neke malo teže, ali sve bi se trebale dati razmnožiti. Evo ovo ovdje je isto jedna murva koja je razmnožena na taj način, dakle iz reznice, a inače je sorta koju sam vam već pokazivao u jednom od prošlih videa, ona sa crnim plodovima za koju sam bio spomenuo da je možda Morus nigra, ali mislim da je ipak Morus alba. I ovo je starosti od otprilike 3 godine, znači bila je 1 godinu u posudi i onda je posađena tu i ovo je sad 2. godina kako raste u zemlji i već je stvarno jako velika narasla i ove godine je čak nešto i rodila. Za ukorjenjivanje je najbolje odabrati ljetoraste i ono što ja uvijek radim je da odrežem malo na prošlogodišnjoj grani i onda da ostavim to ko neko koljeno koje ide u zemlju. Evo, odrezat ću tu. Iz ovoga onda imam 3 takve reznice. Dakle, opet režem tu, pa režem tu i sad svaka od ovih grana ima jedan mali dio prošlogodišnje grane i ovaj dio ljetorasta kojeg se onda dalje još mora skratiti. Skratit ćemo ga otprilike na 4 oka, možda 5 i ide u zemlju i tako dalje. Dok ste si ovako pripremili grančicu, sljedeće što treba napraviti je da ju skratite. Ja obično ostavljam 4 ili 5 pupova, ove tu male naravno ne računate. Ovaj bi bio 1., 2., 3., 4., ajde tu ću ostaviti čak i 5. I onda je dobra stvar da dok režete, da ovaj gornji dio skratite ovako ravno, a donji da bude kosi. A to je čisto zbog toga da ako radite sa većim brojem grančica i možda ne ostavljate ovo koljeno ispod, da znate onda koji dio je gornji, koji dio je donji. Sljedeća stvar je da skratite većinu listova. Ove tu ćemo sve odrezati. Jedino prvi se samo prikrati na polovicu da ne gubi toliko vlage, ali ipak da ostane nešto za fotosintezu da daje biljki hranu. Evo ovako pripremljena reznica sad može u zemlju. Isto ću napraviti i s ove preostale 2 reznice, dakle donje listove mičem. Gornje ga skratim na pola, ovako. I još sljedeća, znači 1, 2, 3, 4, 5, gore ravni rez. Ove sve kratite, ovako, to može tu, kosi rez dolje i ovaj gornji list se isto skrati na pola. Što se tiče posuda za sadnju, dobro je da uzmete neku visoku ili duguljastu posudu, čisto zbog toga da može cijela grančica stati u nju i da ima veću površinu iz koje može narasti korijen. U posudu ove veličine ću staviti 3 grančice, pošto je to skroz ok, ima dosta mjesta za sve njih i da onda dok jedan put narastu da se lijepo razdvoje i da se može svaka posaditi kao zasebna sadnica. Ovaj put ću koristiti hormon za ukorjenjivanje zrelih reznica. Ova izvorna sadnica je bila razmnožena i bez toga, ali evo čisto da mi možda malo poboljša šanse jer ću imati još jednu murvu sa Korčule pa bi stvarno htio da se primi. Dobro, za korištenje hormona dobro je da malo navlažite grančicu, da se bolje lovi za nju. I onda uzmete malo hormona, umočite donji dio i ja još volim onda malo potresti po dijelu koji ide u zemlju. Ovako, pa tako i s tim sljedećim. Evo, sad su pripremljeni. Prvo ću staviti malo zemlje u posudu na dno, da grančice ne vire iz zemlje, ovako. Onda ih ugurnete neki 1-2 centimetra, opet da nisu skroz do dna posude. Lijepo ih rasporedite i dopunite sa zemljom do kraja. Zemlju malo natisnete. Ne treba pretjerivati, ne treba ju baš nabiti, nego čisto da se malo stisne. Evo ovako. I onda sad tu još imam jednu sortu murve. Ova je nažalost malo duže stajala,
pa nije baš u tako lijepom stanju, ali trebalo bi to sve biti ok. Primili se mi gore. Donje isto kratimo, ostavimo samo malo koljeno stare grane, ove listove mičemo, ovako, i pošto je ovaj list već u dosta užasnom stanju, maknut ću i njega. Ovdje je ista stvar, ostavljam malo koljenu, sve listove mičem. Malo ću skratiti da se ne muči toliko. 1, 2, 3, 4, 5 oka, skroz dovoljno. Ovako, evo još jednu. Mičemo listove. Znači posuda, onda ide hormon. Prvo malo navlažimo. Ovo je skroz dosta. Evo. Pa opet malo zemlje na dno. Stavite grančice. I dopunite do kraja. Još ova zadnja. I to bi sad bilo spremno. Sad sljedeće što radite je da pazite da se ovo ne isuši. Dakle, pazite da je zemlja vlažna, ne smije opet biti mokra, ne smije se ni isušiti. I stavite u neko sjenovito mjesto, možda je dobro i da ju pokrijete sa vrećicom, ali onda je isto tako dobro da svaki dan malo otvorite, da dođe novi zrak i da se ne razvije neka plijesan. I kroz tjedan, dva bi već se možda trebali pokazati znakovi da li se nešto primilo ili nije. To ćete vidjeti tako da možda krene sa tjeranjem grančica, to jest pupovi će malo nabubriti, ali ništa još nije sigurno dok ne potjera barem 10 cm novog rasta. Ako se primi kak spada, već na jesen bi takva sadnica mogla ići van. Ako ne, možda je ipak bolje da ju držite negdje u kući, to jest negdje na hladnom mjestu i da tako dočeka proljeće pa da ju posadite onda i jako brzo će narasti, jako brzo će roditi pošto je to murva koja inače jako brzo rodi. Ova druga sorta koju sam isto stavio na ukorenjivanje, to je jedna sorta iz Korčule sa jako starog stabla i jako krupnih bijelih plodova. I inače po Jadranu ima još jako puno starih zanimljivih stabala koje imaju stvarno dobru kvalitetu plodova, pa ako ste negdje u 6. mjesecu na moru kod nas, popratite malo to, možda uzmete neke reznice i razmnožite se ih sami. Kao i uvijek pretplatite se na kanal, pratite nas za dalje i komentirajte, pitajte šta vas zanima i vidimo se u sljedećem videu.